Ki Artli Kishnat Trekam Joka Khasi Student Union KSU minta kesni ke Arpusau Terik Risau aja Arpusau kata ke KSU Maulai Circle Balayalam de Usamla Biangbor El Paliar Presiden KSU Maulai Circle ha ke Jingdon Lang Usamla Eddie Malnyang General Secretary KSU Maulai Circle bat ke KSU Nehu Unit balalam khmat de Usamla Sandi Sotun Presiden KSU Nehu Unit bat samla Shit Bait Lang Rembai Vice President KSU Nehu Unit bat kiwi dekot na ke unit kilalet yakendo bat ai ke jingtho sha uba Bright Star Well Marbanyang ubalong u MLA jong ka Maulai constituency ban kintu ban kerpat na ke Binta ban pha maramot no ha ke PWD roads ya ke Surok ha Shilenter Kalinti nado ke jingking Maulai Kinton Masar Terter shado ke gate 5 jong ke school ba Nehu Nakalyang kidikot jong ke KSU Maulai Circle bat Nehu Unit kila pinsngau ba ke jinglong jingman jong ke ke surong kala jot rathai ha ke bala sakhi ha Shilenter ke babu jingma bat jingmen sawi ki nongsong snong bayat bayang ha kini ki Binta bat khamtam ki samla puli bat ki batrei jong ke school ba Nehu dang hakibnai baladep kiladon shibun ki jingja bat ki jing ujor halor ke jing tingkho kali bat ke jing sha tera kali jong ki bayai bayang hasilenter kani ke surong balajaru ki samla pulie jong ke skul ba ha kani ke jingja jing ye kendo nakalyang UMLA ula kular hakmat ki khot jong ka seng ba unshim khia ban pha maramot no mardor ye kani ke surong ha kini ki khindiat sngi ki bansawan na ka Binta ka jingbet jingbiang jong ki samla pulie bat baro ki pajba ki beju pendon kam banyat banyang lingba ka ni ka surong